be primo secret. No secret monso dear. If the Nigerian some EP, who I see a coffer, Sinicha for Mumuchasine, it is in the chassis, it was in the trim, a cuckoo down for 9, no more didn't come up. And many my honorable minister, Kwadwo Poku Mahala, and a veteran, and come on, and come and send the crowd for Jay, the better to us. Say, baby, you be a board was some. You be a board to be a natural there, she walk a Kobe. When ye a Ghana for most are same way, ya moon castle. Now, no, yes, that will be the Jordan, Wakopo be it. Hey, Aquadan Cobo Cacra, near can support a man be Dimitria. What we are going to say, Moon says so. Yes, you will be the Amanda, which are the Cassie. Are there any subambone? Ah, Jordan, quite if you are quite not Mandaco. Amanda no aka was Aquadana de Nucrini. Ni be Bisson. Nefi answered it, one dancing. Well, bear memoria. So I bought son and womanson, a Jan and Pipa with him. Hey, Jordan, I dear papa could any be, boy. Action. Yo, Yasan Abba, 80 any Abema, Kwadwo Poku Mahala. The cine be away, as an end of Dawson, Intino, ye a big caca, amamo, Papa, never say. Yamiadomo, you are welcome. I said the offer the ideas, you mean offer the ideas out. Semi question it, I'm fairly idea, but out of sin, I'm shy. Hey, out of sin, you are shy. I'm shy. But inside sin, no, dear. I'm not feeling shy. You are not feeling shy. Are the Indian brother? Oh, interview Indian brother. What does she see a cream to the Indian cream? I mean, she'll see a friend while I said, and you can't say nobody come on my own point. Who's here? Udianga Sangazani, Kwadwo Poku Mahala. Patron. Mahala no so can odi. And I say, would send anything out the back. Okay. Medina Casa the any Kwadwo Poku. Na Mahala ne din bi a menye free boy bi no bobol no bo asante kotoko me friend Kwadwo Poku Mahala. Enam so no so enemy din ya de kronti no na me ba Mahala no be so me medin so. Intin enam say boy na no bobo kotoko ndi Kwadwo Poku Mahala ntin no de Mahala no so wudi se nyina edin ye baako Kwadwo Poku han ya so wudi so ade na ema e kan wo a oye so be yesini sinu no na me ka se ade bi a em se de nyame be ye bi aye ye wo school no ne ye entertainment show ni ade but me nyini ye no ana me wie school no na enima dwum se me yesini de but enipa o ma me ne gi se me yesini no santo ko na me hwe ni sini pa enti na ana me in fact na me hu ani kakakra enti opportunity ni ba se santo film ne ko sa se sini na hwe ase so na ente sa emu ha na ye bra pani eja ko baaye eja baaye no sebe ebe ma sini no branches ne do so ma ne man no nso ekoko ko akiri e ma ye ya ma ebe piepie ye no nso enti ba se eja pie ye no in fact ebe ye opportunity kase miracle films be ka se samonyamiche sini mu nyina papa e wo Ghana ha no ono e so tama o start di eja ko twitwa ne ade ade be ma sini no manfo ni gye ho so mo nso betiti production ni ade no but ne wo ne no so nti ba sa na akwa se ama opportunity number so betimi do ho awura mu nti na ma ma do rasa ni well media sini de me ana me call ye so o go your audition me ko your audition first production ko Dreamland enu achi no na nyema bi etechima kakra na me film timi ye se mi ja na me san call miracle films once me ko nya be 1 year but un se hono na stars ni doso satam ye wo jaku Mr Beautiful nana mama grandma sie bi stars ni de mu doso pa enti na kwasa ma competition na koye den but eno na chi no me se jaye so jasin me se jaye sini no na me twi taxi oh okay me driver hand me twi taxi
nti me san betwi mi taxi ya enu na chi ana me ame bra paniam di na chi abode wono no nso no meka se ename me so no nso ebeye esimi okay ko na me makomu agyan iti da ko no yes opese wa hu audition posters bi bobo no pese okọ sa ground wono no so ekohwe ni obetimi aye iti na me kokoja no anu okowura mu odame films na emu hwa na we say na mani pese san ba chiri ti da ko ana me hu se wodi mbaye makeups bi abafie enti mebusa mu no say wo director Jackson ke be ntum set so ana me so okay enti em say aduma no mo start ye no na ye be 4-5 days aduma enti em say ni mu 2-3 third day na bisa na me ne call ye na me say pese me ko hu director ono so ma hwe movie Jackson directed by Jackson ke be ntum na hwe movie star match santo mu nyina kuku sekuni ade mu so na ye nti man dia meeting di na che iti oka sa mti no pese me kohwe man nani na da ko me ne call ye em say ekwa to baba no mu nyina wo so ti me call ye na afi na nkoto Kwadwo nkansa no afi na ono so e oba enti in fact Jackson hu me nani je we dey no me say agento iti no mo sere no set no so na emu ana me brand de tum sa me so mi twese ni no so sa enti o ma me ba ko a metimi aye na me sen ya ana wo try me for one movie bi na nani je me ho ana the second time o san try me foforo na nani je me ho no ye so wo ye adwuma be frefre me emu ana Kwadwo ba jini din ho Ghana ni wiase afana ba bia sanity wajudi unzo wajudi nyame wo ho nsa brochire na yifo nyina omaji watumpa nyame ti ase ai ncha ese eptamu de konaja nyame ti ase enti se nye movie a onye sinitwa ona siniya ka waka sanka ba yede taxi na wa so bi mi wi school mi sunya adwuma usunya de ni na adwuma na mi wo school na esimani super electrician okay mi sunya bi da bat ya me fancy baby e wo se light se ya metimi ayi na electrician na esimani super but papa sama mi kusunya tailoring kan ho okay adepam nti mu wa na me sen sunya car kan izo da so treat taxi no oh David ale ze wa star ana na mo fa na no mu treat taxi ni adom hu a I say no mo obi ko hu a obi o hu a na dwene ne say em say nyewo a but ada obehia wo na obeka say yewo a no ntu hwe o say di ni nani o stage nya say na ko bi sa pra boya mane ai no mo so me join here enti taxi ni de sabre no ka say taxi ni twi building akra because nti ona obontia response no ya na say na hu no o fans no me no de meka say wona mabontia obi afre wo Kwadwo say Mahala no we frefre wo amanfo frɛ wo ma wa neje bi mo pɛ wasɛm ni nyanse obeti wani ma nipa umune na nipa na nsen na za be 2-3 days ni ya wa kra ye adwuma ni ewie no ana eja obi akọ no na hotel na eda no ana me wa na hotel brand bebo mpum say boys no nkola bebre bi aba so ma te se me wa nto mbehwe me oni akọ adwuma be 8 o'clock anumre enye apanya asem ketua enye enipa boys on be say type na nkola nketua bebre na mene director Jackson soundman ba ko friend Musa okay Musa na ho in fact but nyame adom me nso mitimi welcome obi ama me serve obi am obi energy che so mo panyina onom twitwa na ka Kwadwo ye pe we to we ma ye be no we me pe eni akonya de me sana la be say ha na kwan ya no eni obi ate so ni obi ate me gina ni kama sini yie ansana ye besa akoje no sini edi sini meka say gift you ya mfa ma wa ntimi ya sana me hunu because ye bem ye beto amanfo bebre ni atitire bebre egum ye beto enkrofo bebre nsu nipa pi but obi wo ha
baby a wo free buy no ana se bia nyame adom timi agidi ntem kakra saa no ase aye nwanwa e wo kwan bi so so ho enti up to now metimi aka say o man beto om no sebe de kura nu baby a meduro no esu beto de bre wo ama ebi meka on se sine no se enye ni nyina na ya na ubetimi no ebi a wo buy so be ya tibati be wi akire bi a na wo ye cameraman wo ye sound man wo ye makeups so ho nti meka se wo ye na se nyame adom nipa hu a eye nyame adom bizenye easy sa ene yesi kuhwi ase enso voma na ahwe kran so na obi yiwa so na se papa ene yi hotena ne ade de ene nya asem keto ewom ai wutim se sini ya wo a ogian kojo Poku obi tawo e wo sini ni mkrofo na bi sabi adwuma bia no sabi de ote agyanan so tete nkrata akura ampo no obi pese ofiri ho no obehye ho adwuma bia otan wom no mo mutimi nkase asomasi na time ya na ase wo isi Yesu kro ba ase no onye bone danso na ni pata no nti otan de free tete e wo ba bia sa otan wo ba bia ti musi ni twa ya mu twa ka sabi wo pe kakra de apodwe so bi tan wo mba metimi aka ne sa e ka obi nko no na nka e bia o ga asomasi ya lia bo no da ho na nka bia ye mfra okura no aba ana asa asomasi asise na ato no na ya che no wodam eni on tim kasa asomasi an bat sabe obrafo kan say go si nipa yem ya nyono chen living bitters na yesi bi ma menka yesi de ye den ya kakra bi bota ho yesi mkrofo yi nso na mo am twaseli eni eduro so de eni jai obi de bi mu dom ho akogi jabosomfo ne wo de ho aja biara no umfa ho koja bosom bia so ho menye sanda unhye kawa bia wo de twa mu bi menye shakawa bia ntino wo de nyame na wo so yes on so buy kra me ka se mi fra sore ne buy ntino wo de yanko ne ko he kojo esini bia wa ye biem yakoba e be sa to so ne komo ne be de o be de na mo atrás yo e kwaso kwaso me se kwaso ana me se kwaso e kwaso so se kwaso e dia na do ba ha me fa fom nananum ke obe ma nananum buofo mbeti ya yegu so te se me me fa fom ande ni nananum se dia na do be pie ha nana dedi kan mo atrás nananum muntina menam sa se bi na menimu da dabi me so de and then first time dey show ana me show nipa ban si bi wiasam bai da kenso ko pungumi sanity nipa wo kire ma hande yembe twa na kapa wo wia nana wo dem kudu fe na bundi besi nana menimu da na si nipa no si hu mi nipa wo kire ma ha no e chi me trase e describe wo kire me no o describe wo e kire me o describe wo ana bu pa wonim ni de mabu pa na me ko enyi tamako manim te sai o so wani afu nyina dwedwe kasi na we de e kanere e da go to nchana ena ni nyane se mi fra kwase na betina krokesi mi biti immigration onu so okrom ha bi dabi na e ma dwen kire mi biti immigration say immigration na ovensiasi eni nyane se sama bi na se o tata me bra na mo fa na mam fa sa kon so ba na mbase kan be kusama no abechi sama no adade mini hwe eni tin we dam ko mu no na me be sa di we sama se wate afa mo dwumani an kan kire mi se unu ma fa hodwumani dabida me da woni me fa woni afi kwamba na do yi mi mentiase mini last patch mini adro na uni adro na o force wa so be kun sama na manya se yetume na ntimba se mesrewara bua me lejim furu ha mu watna sama na tete me maduro na mfa me ne sama no empo na madam po na koto esi akone we nananom mfere na asem dey asem a nananom so wo no almost stop wo no so the asem ba no wa ya ma wo no solve almost solve ya enye bi ni so ho enye bi ni wo ya kakra bi etu we dia wo community awa bi what it hey therefore sanya Martin hey na
Amen, Trasina, see you to Budian.